apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, anya man ang tibagam, siga Rico. Kasapulak ti kwarta tatan. Ay nawaw, kwarta manen. Awan lat ibagam no ti kwarta. At dabayadan mi di pagadalan tatang. Awan kwarta kita. Kita nga awan pa kitang danak. Siyak pa'y laang mo ti pagdawatam. Uray manula ang tatang. Awan kunak lang arudan. Kasano nga ruda na makaiksamak mo sa anak ang makabayat. Saludsudan ni nanang mo. Ang mga nada kwarta na dayay. No apay ngami nga ipilit mo tagadal kat awan mo't kwartam. Gaputa kahit ko ti makaturpos iti kolehiyo tatang. No nagtrabaho ka latta kuma, dadda kuma kwartam. Nanang, No kwarta ti dawatem, awan kwarta kriko. at dabayadan mi di pagadalan nanang. Ay nawaw, awan kwarta kunak lang arudun. Dagulit kamat. Apay nga mi na di kay makitangdan. Tapno matulungan dak kuma iti panagadal ko. Di nakpagsawan iti kas na. Tasaan asikatibos iti dayto abalay. Natangkan to mga minti ulong. Idi pay lang ay bagbagaken ka alipate munday ta adal-adal aday ta. Anya? Ni manang mukaren ti pagdawatam. Sigurado nga dakwarta na dayjay tagtrab-trabaho. Ni manang Karen la kanayonen. Isumot ng tinamnamaan tayo ti dayto abalay. Anya ngay nga rod kat iso ti adda trabaho na. Amangan na yung madamdama kat maumamot tayo jay. Ne, anyat ar-aramidam dito'y pagtrab-trabahwak, ading. At da ngamin bayadan medyo pagadalan manang. Sana ka makaigsam no saan ko ang mabayadan day jay. Anya? Kurang asang aribo day jay manang. Dananang kang tatangay. Di mo impadas, tinagdawat kadakwada. Awan ka ngumati kwartada manang. Ay nawaw, awan laa ka na yun ng tikwartada. Makaunt da nga rod kanya kitay. Apay ka nung ipilit ko tagadal. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak. Kat kaslapim mo say matlaangan, dagiti dadakkel ta. Sige, mabiit laang taalaag tiwalit ko. Agyaman naklaw manang. Di ka madanagan. Bumawi aktukin ka nung makaturpusak. Naimbag abigat yo, nanasaling. Kastamot kun ka, Karen. May saman abalkot at tinapay, nana. Sa dino ti papanamaya. Agtrabaho ak manen anana. Masapa ak, tada kami ti agluto ita. Una yan agasat yung agkabsat, balasang ko. Kasi kayo umot, takastamot dagiti dadakalyo. Kasla don kandun niya ti pagkit-kitaan da iti bagita. Uray marigatan kayo kat relax dalaang. Kasla si kamot tuntina ni Rico akabsat mo. Ay, un nga rod, nana. Awan pa'y kunada at tulungan dak amang paadal iti kabsat ko. Ti kayat da siguro kat isuda ti pagserbian yaw. Ang aganos kailaang agkabsat. Adan tumulaang. Agbungan to dagiti sakripisyo yo. Ano sam asuportaran ti kabsat mo balasan ka. Wan, nana. Aramidak amin akabaelak tapno makapagturpos ti kabsat ko. Asino di imawag, Castro? Ti kumparek, kasangay ka no ti anak na ita. Rumor ka nga rod? Ay nawaw, kapilitan Libre tayo jaygat. Okay. Sigagay, awan pa panap. Rumuarak mo't lang, inton madamdama. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umuna nga rudain. Titulbag ka. Ilimang munto'y ti paso. Tapno makitak adagos. Amangan ko na masapsapak nga gawid gumitisi ka. Wen, amok date nahan. Saan na masapol nga ulit-ulitem? Ni Karin nga gayam. Nagtrabaho man na. Nasayat man nga rin kasta. Tapno at na maigatang iti bagas.
Sige, sige. Agrubuhat ako. At dala ako soft drinks dito, nanang saling. Ada, ngam saan akong nagpapautang. Ano, bayalang tumutlang. Kaanaw, no agsweldo ni Karen. Na, awan mo't siguro dakas na no ikanak ni Karen iti kwarta, ta anak ko maday jay. Nagbayin kayo umot ka dagiti anak yu ah. Ano, kasalat na kahit mo asawa na. Talagang ada. Napigsa kay pailaang agtrabaho. Ngam di umot kaya ti agtrabaho. Iso nga ron nga trabaho ni Karen, tapno at dalamutan me. Di kay mabay, niti kastangar aramidan niya ah. Napigsa kay pailaang. Ngam ti anak yumutan ti mang palpalamot kada kayaw. Iso pa'y ti mang papaadal iti kapsat na. Kasla doon kandun niya kayo mutan nga agasawa. Nga, hindi ka man nagsaot ti kas tatawan ng mom. Adamo! Nga main, makit-kitak tar aramidan niyaw. Mabanban na ngagtrab-trabaho jay anak yaw. Sa ita, relax kayo laang adadakal da. Ha? Nagpamilya kayon sa laang may tapno adda ibabaon niyaw. Na, soft drinks lang tingatangag. Nagkadumot ng bagayo. Ayun nawaw. Ha? Itakay man lang. Adala ko makarne ti baboy, nana. Ada, 350 per kilo. May sa kilo man nga rod, nana. Ti bayad mo nga Siya anak ngagpapautang ita, Ilse. Pakilista pa ilang kinikaren, nana. Bayadan nanto no ang sweldo. Ay, nawaw! Awan utang ni Karen dito'y istor ko. Apay matakas tangay. Iutang yu pa yun ti sweldo ti anak yaw. Ay, nanana, awan dakas na, tada kami matinang padakal kan kwa na. Napigsa kayo pa'y mat. Gamapaya diyo kaya ti trabaho. Ay, nawaw, agraman day taabanag, pakibyangan nyo. Wala, tamaas siya naklaunay ang makakitkita iti kasasaad da Karen kan Rico. Nang runa ni Karen, trabaho at trabaho. Kita tibagina, saan mo tan alumukmag? Rumbang lang nga agtrabaho, ta saan mo tan nga ubing? 23 na day jayon, nana. Anya kayo aklase nga inakan ama. Ay, pasensya ka na, nga mawanan sa anak nagpapautang. Di saan lang matada kayo, katyaday store na. Nakabaybayag kayo mat amang ilukat itiri daw. Apay ngamin anarabyan kayo, nanang. Una, tado tinagistoryaan mi iti kumarek. Addain sangpot ni manang mo apang rabyan tayo. Natenglaang tayo sut iman na yan ti kwartana. Ay, una yan. Natang pailaang mat. Di pa'y magumatang itinaimas nga ipasango na. No kaya't yu tagsiday tinaimas, agtrabaho kayo. Saan ka tati sweldo ni manang tinamnamaan nyo kintatang? Agtal na ka man si Kariko. Kaya't mula ang amasulo ti kwarta ni manang mo. Iso akasta ti bagbagam. Awanan, nanang. No kastala ka na ayon. Ang mga nulumasinan ni manang. Isula ang ngamin tagtrabaho para iti dahi ti pamilya. Kasla doon kan dunya kayo kintatang. Talaga aman nakibiyang dayjay abakit saling. Mabayad. Jak magustuhan ti rumrumor itingiwat na. Pakibiyangan nala aminan, agraman ti saan ta pa nagtrabaho, pagparikutan na. Ay nawaw, manay. Inrugi naman nga ruden lakay. Masurunak iti dayjay abakat. Idi na minsan nga umutang ako maiti karnit baboy. Nagatuan sa una. Idi na ranaak ijay paradaan. Isulat ta. Umapan lang dayjay. Awan ngamin anak na, iso akasta. Ay nasaan laanam na minsan nga inaramid na tikas niyay. Namin adon adaras. Ha? Maumaak lang talaga ang makangag dayabakat. Aywan, magsasawang mo't bakit? Awan bibiyang na, no relax ka lang. At dangarod ni Karen, nagtrabaho. At da Penrico, no agtrabaho da adwa. Kaslata doon kan dunya talaga. Kumusta ka mo dito pag-abang ama ng Karen?
Kasi ti apo nasaya at met. Natal na ti biyag ko dito ading ko. Anya nga minon ti ko nam agagaram? Naipasak ti thesis ko, manang. No kasta, agturpos kan iti kolehiyo ading ko? Huwan, manang. Makatrabaho ak maten. Ay nawaw. Congrats ading ko. Kalpasan ti manu atawan, agturpos ka matlaangan. Asino nga iti mangimarcha kanyak, manang? Ha? Sika ano asino ti kayat mo? Sika ko ma, manang? Kayat ko ngam amangan no ada maibagadanan ng kantatang. Apay ko makat, sika mo titimulong kanyak. Sika titimmakder nga amakin inak, nga uray si bibiyag pa'y dagiti datakkel ta. Sandamot ngamin ama pang namnamaan. Kapilitan tadun kendun nyamot ngamin dananang kantatang. Sipod pa'y ide, saan dan ama pang namnamaan. Agturpos ka mo't gaya man, Rico nakong. Wen, nanasaling. Agturpos ako niti kolehiyo, baba niti tulong ni manang ko. Congratulations, nakong. Agyaman na klaunay, nana. Ay, wan gayam, numalpas ti programa yaw. Dumagas ka dito'y istur ko, Ha? Apay ka din, nana? Dated ko kan ka. Anya dayta, nana? Secret. Basta umay kanto dito'y balay. Nana, may sa sardinas man? Anya pa'y. Dahil talaeng. At titibahid ko. Tapno awanan ti ado sa uyo. Ay, wan gayam. Graduation ni Rico ita, saan ka day? Imayak tapno gumatang. Saan tapno agpa-interview kada kayo? Ay, nawaw. Apay matadi kay napan. Graduation lang mo dayta. Laang ko nam. Numapan kami. Awan mo't lang aramidin mijay. Agbuya kayo May mayaton ti agil ilad. Ngam ti mabanog nga agtugtugaw ijay. Anya. Ito yung ti sardinas agat gadangag. Amangan mo yung itong madamdamak at anyapit ti papanan dito sa saritaan. Agkapi ka pa'y aading ko. Ay na, agyaman ak, manang. Anya nga iti ko nadananang kantatang idinagawid ka kalpasan ti graduation nyo. Awan mo't. Ay, talagang awan bibiyang da. Nakunampay, manang. Awan pa'y ngaming kwartak. Iso siguro akas jayda. Kaslak tupay angin ni Jabalay alabas-labasan dalang. Ay, di balilatan Ti trabaho nga inaplayam ngay, naawat ka? Saan pa'y, manang? Ngam amok kan mariknak ang maawatak, manang. Ay kat nasaya at ano kasta, tapno adamot pagtrabaho amading ko. Makaurnong kamatan iti bukod mo akwarta. Ikanak man iti kwarta si Kariko. Ha? At damot gaya mong trabaho. Adda, ngam sa anak pa nagsweldo, nanang. Ay di ka man nagululbod. Itala nga dumawatakan ka, imutan nakpay. Pudno ti bagbakak, nanang. Sa anak pa nagsweldo. Ay nakaimimot ka. Ape kasta kayo. Kaslabak nang ti panagkita yo kada kami kin manang Karen. Naimbag pa ni manang Karen. Man nakawat. Sa nakas kada kayo arupat kwarta. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anyat ar-aramidam. Syaklat tatinam. No kastamot lang gayam. Agnaudaklat ni taen ni manang. Naimbag ijeta nataltal na ti biyag. Anya? Rico! Rico! Ikanlak man iti kwarta. Awanan ni Rico dito'y balay. Ay no. Apay nga awan. Sa dino tinapanan na. Pimanaw na. Na. Apay ka no apay manaw. Agnaid ka no iti ayan ni Manang na. Tanataltal na ti biyag na ijay. Na. Ita makatulong ko ma. Pimanaw mo ten. Apay di mo linapdan. Agungot da ijay no lapda. Oo na yun dagit ang anak mo. Agpadat ang awan sir-serbida. Di daan mo ti tumulong ka nagiti datakkel da. Naibusan ti bagas Castro. Awanan isang ta. Ay no. Apay mo tadi mo yung bagbaga. Kasano, kat awan mo't bibiyang mo. Na. Kaslabasol ko pa ita. Tangay sikat ti lalaki. Sikat ti agdiskitar iti isaang ta. Dari ko ken karen ngay. Agdawat ka kadakwada. Amangan no saan amang tadagijay. Amumot akagurgura data. Oo na yun dagita nga inana. Agdiskitar ka man kit di iti maisaang tani. Mabisin ako. Ay, nanasaling. Umutangak man.
Kas makita mo't man manulaangan tilakaw. Malugi no pautangan kayaw. Alamutin anana, awanan isa ang mi. Ita nga awanan dagiti anak yaw iti puder yung agasawa. Awanan, agparikot kayaw iti isa ang yaw. Di yun tumutam mo ti dumngag. May sakilo abagas na ang tigagarak, nana. Saan a sermon? Awanan, talaga na umadan kada kayaw. Kita, saan ang mabalin nga ag-feeling doon kandun niya kayo. Tagbisin kay at talaga no saan kayo agtrabaho. Amumi day tanana, saan ang masapol nga iparupa yo. Anya nga rodyor orayan nyo nga ay, agtrabaho kayo Wan, agbiro kami iti pakitang danan mi. Nipilaw ijay laod, agbirbirok dayjay iti agtrabaho iti poultry farm na. Ag-apply kayo kin nila kay mau. Tapno saan ati kwarta nagregregatan dagiti anak yaw tinamnamain yaw. Napigsa kayo pa'y mag... Nakasaritak ni Nana Saling. Kat naibaga nga imutang kanulananang kentatang iti store na. Anyat inutang dangay ka no? May sakilo abagas kanumat. Naibos siguro di ginatang mong abastumi idi. Usto tapno mapilitan da nga agtrabaho. Sa bagay mo't kid di manang. Hay, feeling don kan dunya damat ngamin. Gaputa makitkita da nga ada trabaho ta. Day tamat laag daw dawatan ti aramidan da. Di daam mo amarigrigatan tamat. Balang agnakam damutan manang. Kabailan da pa'y mo't agtrabaho. Anya ti ko na ni Tata Pilo. Kasapulan na pa'y tagtrabaho iti poultry farm na. Wan kanula kay. Imbagam nga interesado ta. Wan, mapantakan no ijay inton bigat, ta isuro na ti aramidan ta. Masapat ang arod ang maturog. Tapos saan ta maladaw inton bigat. Wan masapon nga agtrabaho ta. Ngamin, awan mo't namnamaan ta kadagiti anak ta. Di tayo da mababalaw. Napay alimasin da bakit. At damot lang nagkurangan takas dadakkel da. Dusatan sa amot tanda ito yung mapaspasamak kadata. Bakit? Ay, nawaw! Kas naganak, aramidan tayo ti pagrabangan tayo kadagiti anak tayo. Di tay agbalin nga irresponsable. Suportaran tayo ti anyaman nga arapaapda. Iti kasta kat adamang taripato kada tayo inton dumtang ti aldaw asaan tayon ton akabailan ti agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Fiestada dita kabangibang a barangay ita alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay, nawaw! Anya kumapay ngay, mapantamot agbuya At the program daya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramatan ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kaano nga rot ang mapanta? Ita kumangang malumutan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta. Nukastati ko na. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na yun ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga rot ijay palaywan. Urayan ka.
Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Una na loleng. Invited kami ngamin. Adda ti akamyo iti program ita? Una na. Nilakay ko. Abay ka di. Ay na. Talaga nakalaslas tugdag ito nga agasawa. Anya ti ko na yun, Nana? Ay, ti ko na. Nasaya at mood no adda akamyo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak deryaw. Mala panawan kapay. Mapanak iti ayang tigayong ka. Good luck kada kayo nga agasawa. Ay, talaga mo't daytoy abakit ah. Iti kasdi atono ti nakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kita ti babae ang naka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Amangan mo't no adda basol mo ken kwa na. Ay no, anya kumangon nga. Saan kuntupay ng amuray dyan babae? Amangan mo't no ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit ata gumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanin amang sapulkan ka. Umasitag mo dun ti babae kanyak. Anya nga ta si bagano ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak, Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin dididita? Kunamlan asino kamot? Nagturod ka mo nga iskandalo dito, ingkat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas nga aramidag kan ka manang. No adda kwartam, addamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaan kin katag iskandalo nga awan makagapuha. No siya, jak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante Makatawan lang ti negosyo, kat amangan no mairaman pa no agsawa kiti dakas kontra ken ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya? Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo amo, no anya ti kabaalak nga arami din ka. Gan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamag dito May sakamat? Ay na, Agnes, aya. Kasladi kag pampanunod. Amom anak ifesta talaang dito lugar da. Agis kang talo ka pailaan. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan matlakas nga narami dakan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas-dakas tang aramid, friend. No adda kwartam, at damot kwarta kung kulang pa ikay. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapno amuda ati pagluglugaranda. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot tanda ti parikot, friend. Ay, di nakisuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapulyo aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka na pa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Sana gaputad da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumutin ti panagkita da iti bangida. Ay wala, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall dyan nila kay. Amangan mo siyak manan ti rumor adakas dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga minakasadya da dya tao. Ag-skandalo din. Un nga ron. At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa din ti sausawang na. But-but nga nakpailaang man. Isong agsasarita tayo ije barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit?
Ikak day dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwan day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kadag iti tattao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay wow, asino tinagaapa? Ti may sa abisita kin ni Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanuman. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang adda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan no dala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan ang nakalaslastog da Johnny. Iso aday ta, makarkar mamutun. Saan ba't analastog ni Johnny? Apal mula kiti day ta, luleng, bakit? Naibaglaang ang tanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipaay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo ini fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kwa na. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kuna na kanumot isin nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kung na di babae nga agis iskandalong. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Teko na, kat nalastog ni Jane. Ta ipanpanakil na nga iso kat may sa negosyante. Kahit Iso matlagayam akas de tinaibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang maggayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. na. Apay nga isakit mo launay day di adyane. Ngo asino ti husto, iso ti makampiyan. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day di adyane. Ti ibagam kit de, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng. Ang mga nudag iti kamali nga istoryang pa iti pakay di mandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapol ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Ang gisi iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niya. Kumkumpurmi pa yung isang usawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumati agpakumbaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbabaak ngay. Diyak amukin ka. Narigat kang kasarsarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo ka basol ko Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamit ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ni Nana Luleng. May sakanumot asumanaong. Dahil lang aron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga rod dadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita atat taong. Namok lang nga kastoy ti mapasamak. Sa anak latta ko man anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana.
Diyan nadamak ko. Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumot? Gapoy tinaramid mo Nalipatam ka din? Ikasuraklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbutngak ngay? No adda ti kwartada, adda mo't kwartak, kabaalak mo't ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla. Siyak mo tan, di matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo day nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang mali nga aramid. Bakit? Saan mo? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok latta na pakaragsakam launay ti pan nakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng da dya babae Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikatin na ibabayin? Saan asikatin na trauma? Saan asikatin dadanas da dyan iskandalosa asupsoportaram? Naa. Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Hustulaan, tinaramid ni Johnny. Tapos nakam na kiti kakasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanaga, Agnes. Kasla maaba kak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaaba ka kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga may balod ka pa ikidi. Tulungan na kumaabakla. Kunak man natured ka. Natured ka nagsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amoyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? Ha? Amok anak itayo tinapasama kiti day jeng aldaw. Ay, kwa. Ket amok, nga amoyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo tanana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak matan ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay, kwa. Ay, napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayon. Di yun na yunan ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yo kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeg, sismosa kamot amay sa. Ay, agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalaki nga rod adi na oras. Ay, nawaw. Di ka agtal na, Saktikal kalabanaw, Oras si kakit madanagan kamutan. Anya kumangay ti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nun, agsardeng ka. Di ka nga agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadag ti basol ko keng ka. Kat, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isawsawang ko keng ka. amom ka di ti epekto ti kasdingen aramid mo. Amok dayta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kat agnakam da, kantap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng amadusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kang kuha na iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasensya ak. Ura, agpasensya ka.
Nasakitanin tirik nana. Kalmaysa, italaang agpasensya ka. Una yun, aya. Noon niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abidot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas a mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta awan ti rumso a parikot iti nagbabaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat inaramid dahi diyang Andres dito'y balay mo, Madel. Nangig itinatang, apay ka de? Ay nawaw, agdatdaton kadimot ken kaday di alalaki. Wan, Ay nawaw, san amabaling agdaton ken ka, taadaak nga ruden? saan ka pa'y mat nga inaklun ah? Aklunan nakmat nga minan ah. No siyak ti pilyam, kari asaan ka nga agregat, Madel. Agbaling ka naragsak iti denak, promise. Amangan mat nukun kunam laang dayta. Pudno ti bagbagak, no siyak ti pilyam, aramidag ti amin para ken ka. Tapno awan pagsakitan ti ulong, uno pagparikotam. O sige, aklunan ka, ngam siguradom asaan ka nga agbalin asakit ti ulo. Ay na, agyaman ak launay, Madel, my loves. Saan mo to apagbabawian ti panangaklon mo kanya? Umayak man makikape, Madel, anak kaw. Agkapi kay lang di tatatang, adda na pudot adanom iti termos. Sa dino tinagapan nyo aya? Adalan na pan ko ginatang di sentro, anak kaw. Kas makita kan makumikom ka. Masapol nga agdalusak tatang. Ay nawaw, asino ti bisita mo aya? Saan abisita tatang? Anya ngay nga raw. Inaklon ko ni Edwin, kat mangrugiin ton bigat, dito'y balayan nga agnaed. No kasta, adan nagkinaawatan yaw, iti dahi di alalakay. Adda tatang. Kahit pag naadam adagos dito'y balayo, iti dahi di doraw. Wen atap no adamot katulungak ken kadwak dito'y balay tatang. Madimot ano kanayon nga agmay may saak. Amang ano jak mapuutan kat agbakbakit ako nga agmay may sa. Nang runa, kat awan mo't anak mi itiday di duro nga asawa. Nay, agim impaki ka mo, Edwin, anak ko. Sa dino di papanam. Iti ayan ni Madel nanang. Anya, ni Madel Abalo. Uy nanang. Ay, at dagaya mo nagkinaawatan nyo iti dayjay a babae. At nanang, isungag na dakon iti balay da. Husto lang, ti desisyon ko nga agdaton iti dayjay abalo. Tasaan ko na aparikot no sa dino ti pagnaidan may. Ah, ay ngam kita agsingsingpot ka ijay. Ninanang mo, amok dagitan, sana masapol nga ibagayo. Nakababain mo't no di mo amutar aramidam ijay. Nakababain kan Madel, anak ko. Sapay sikat ti lalaki. Nalakalaang amaadal dagitan hanang. Danag yun aya. Ay nawaw, am-amukan, anak ko. Nudaduma ka. Di ka eksaw nanang. Di yung madadaalan timod ko ah. Da kayo kid di mo. Ay nawaw, anyat orasan, ngam nakaturog payla ang tilo ko. Edwin! Huy! Agriing kan! Anyat orasan!
Nya kalagad di model. Awan trabaho maya. Day off ko ita. Kat, kastalat tangarudan. Maturog ti aramidam. Unay kamutin. Nasapak ang nagsibog itinatang amulak. Sa ita, nakailad ka payla ang amadanunak. Bumangon ka kumamatan at agluto ka. Ginanakpay mo't Saan ang arubot? Ay nawaw, jak kayat amaldawan ka abumangon Anya? Kagurgurak launay di kastang aramid, Edwin. Nakapigpig sa ti sa uyo kin ni Edwin itay, Mare. Kasanumat ngamin, Mare, naaldawan anariing. Anya? Nasapa ak nagsibog itinatang amulak. Idinagawidak, nakaturog pay lang tiloko. Agasam man, Mare. Maikawa akit din, Mare. Jak kayat ti kasdi akabalay. Sa anak anay ruwam. Naimbag pay day didoro. Amo na ti tumulong. Ang mga no agad adjust pay laang ni Edwin, Mare. Awan pa'y mat makabulan nga agdandan na kayo. Wen ngam. Ay na, ikampay iti gundaway, Mare. Ang mga no addan to pagbaliwan na. Ay, sapay la kuma, Mare. Nagkari kanyak asaan nga agbalin asakit ti ulo. Sapay la kuma at atong palan na dagiti karina kanyak. Ay, makabannog lakit din ti agtrabaho. Ginanakapay mo't ngamin Masahyan nakman kit di, Edwin. Ay no, apay ngagpamasahay ka kat amom ang nagtrabaho akmot itay. Siyempre nabanlug akmot Ay, nawaw. Talaga adakkel ti nagdumaan da iti day di duro. Anyat ko nam. Ay, kwa? Awan mat kidi. Anya nga awan. Kat no da nangag ko nga imbagam. Kukwam latan no anya tinangag mo. Ay nawa. Anya klase ti kapanunutan da ita. Dita ka man langan. Makapaasar ka mo. Ay nawa. Anya kanumat ti nakaasaran da dya tao. At dala di na nagustuhan. Gimuran adagaws. Agda ka man dito'y garden mo anak kaw. Wen ata isupay ti aramidak tatang. Nalabasak ni Edwin ni Jabalayaw. Apay asan asimurot ka. Imbagak, ngam di namot kayat ti sumurot tatang. Di na kanu kayat ti mainitan. Ay nawaw. Sadot nga ron ano kasta. Agpilpili iti trabaho nga aramiden na tatang. Wano, saan lang ana irwam? Jakam mo? Ipadas mo man nga ibagakin ko na dagiti rumbang aramidan na. Ang mga no talaga at di namot mo. Anya nga ruti kayat na asawan tatang. Masapul ang maibaga amin. Adamat common sense tayo ama ko na. Ipadas mo lagta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no isumot ti pagbaliwan na. De, kasla siyak tinanang na no kastalaang tatang. No imbagam dagiti rumbang aramidan na. Kat awan ti makita mapagbaliwan na. Dita a makitam, ti pudno a kinatao na anak ko. Anya dayjay, kaslada naksat. At nagpaiso, at ang mga angot ko mat. Ay nawaw, ti samat inapoy nga ilutlutom dayjay. Ay wan, nalipatak matay. Ay, Anya kalakit di mat Edwin. Inapoy lang ti ilutom, nga malipatan pay lang mat. Sorry sa anak ka na iyan nakaperpekto. Ay nawaw, Kaskan ka, tawak lang mo't nagkamkamali. day tati jak kayat kang kakat. Nagado nga ibagbagam. Makatawanan nga agdandan na ta Edwin. Naimbag pay day di duro. Ikumpara anak man ni ti asawam apim musay. Gapo tadakkel ti nagdumaan nyo kiniduro. Nalaing nga agluto dayjay. Kan uray saan ko nga ibaga, ammo na ti aramiden na. Hay, anya lakit din ti kastoy ang mapaspasamak. Anya man ti pagpupudutan ti ulo maya. Kasano mga min? Makauma ti ugalim. Ay nawaw, awan da kas nga aramidag kan ka Di ka man agin di ammo dita. Ammok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Mangrugi ka man nga milay. Makatawanan nga agdandan nata. Ngam aging gaita, awan pa'y nagbaliwam. Ti kunam kanya, kat saan ka nga agbalin asakit ti ulo. Sa anak nga agrigat iti dennam. Ngam anya nga dayto yung mapaspasamak ita. Na, Kasla siyak matan tinanang mo. Masapul nga ibagak dagiti rumbeng nga aramidem. di nakman ikumpara iti asawam apim musayan. Apay, masaksakitan ka? Pudnumat, adayo a responsable ni Doro nga maitisi ka.
No saan lang anatay ni Duro, sa anak ko mamailawan keng ka. Dak kaya ti may kumkumpara ta sa balak mo ta. Maminsan pa nga damang kukin ka. Makitam ti birbirugam. Nasaya at mata nalagip mo tinagpasyar dito'y lugar tayo, Edwin. Masurunak iti tayo siya abalo nanang. Ay nawaw, at dan samot nagapaan nyo kan madel. Ewan na, ta sumanao. Amangan mo't no di mo nga minamo tar aramidom ijay. May parbangarod ti kas dyan. Anya ti saan nyo ang nagkinaawatan aya. Istorya man kanyak tabarang maawatak mag. Kanayon nak nga ikumpara iti pimusay ng asawa na, nanang. At dangag pa iso inaramid mo asaan na kaya. Iso akasta. Anyang arod ti maaramidak. Kat kastoy nga arod mo ti kinataok, nanang. Amo manakaw. Awan babae nga agunget no awan makagapo. May nananang, sa bali ti ugali day di abalo. Saan ko ang maawatan? Bala, adakan ka dayta. Aguli makaklatan. Isumit laang adi mo denggan ti maibagbagakan ka. Sa dino tinapanan ni Edwin, Mare, limabas mo't dito'y balay itay bigat. Jak amo, Mare. Ay nawaw, apay adi mo ammo. Jak amo tasaan mo't ang nagpakada kanyak, Mare. Nagapa kayo kadimanan? Nasakit tinakam na, tain kumparak manan kiniduro. Anya? Ay, makauma, Mare. Good, anya ngay ti plano yu adwa. Jak amo. Kaslaawan mo't serserbim anak relasyon manin. Tasakit ti ulo mo lang dahi nga Edwin. Day tangarod, Mare. Tikunak malag-ananak manen, taada ni Edwin akatulungak, ngam sa bali mat tinapasamak. Agparparikutak mat itan, Mare. Apa yun, Edwin? Dua alawasan asan ka nagawid. Dak pa kaya ti agawid, nanang. Ang mga nuur-urayan na kan ni Madel Ijay. Imposible mapasamak day ta. Kaguran naklaunay day di babae. Ang mga nukailiw na kamutan. Kailiw. Ket no inaldaw nga ikumkumparanak iti asawa na apimusa yun. Amo manako. At damot laang basol mo. Iso akas ta ti mapaspasamak kada kayo. Laglagi pum asikat ti lalaki. Awan basol ko, nanang. Ay, awan ano na nga to ti pradyo adwa. Awan lat amok dita. Talaga asaan kayo nga agkin na awatan. Agkapeta, Mare, Ema. Agyaman nak mare. Saan sapay mo't anagawid ni Edwin? Saan pa'y anagawid, Mare? Ay nawaw, do alawasan ajak nakikita. Wala, taada iti ayan ti inana. Mamasboy day di lalaki. Ay, una yan agasat mo mare. Nakiasawa ka itinasingpot. Ngam nasapa mo't anatay. Itataad damanin na am-amom. Sadut mo't. Naamiris ko, Mare. May mayat gayam ti agmaymaysa, ngam ti maaddaan iti kabalay akas kin ni Edwin asadot. Kasaritam ni Edwin, mare. Ibagam kan kwa na, ti marikrik na. Ay na, Mare. Dayjay pa'y ti kunam. Di na amot makarik na dayjay. Pudno ka day tinadamag ko ang nagawid ni Edwin iti lugar ta. Won, tatang. Agtalo alawas nan ijay. Ay nawaw. Anya man ang ti diyo nagkinaawatan ala. Saan nga asawa ti kasapulan ni Edwin, tatang? Anya't kahit mo asawan anak ka. Nanang ti kasapulan dayjay, tatang. Anya, Basta siyak, nauma akon kang kwana. inaramid mo ka ni timbagakan ka anak ka. Inaramid ko, ngam saan nga epektiv, tatang. Masapul lat tamat ama ibagbagakin kwana. Di namin duwa na ibagakin kwana, kat amo na kumamatan ti aramidin na no sumaruno. Ngam awan lat tamat. Anyan, ti kasta mapaspasamak anak ka. Makiwin na suwasa kon kang kwana, tatang. Naamiris ko na saysaya at gayam ti agmaymaysa. Ngam ti agan anos iti lalaki at di na amo ti aramidin na. Ay, kunaklakit din no ada simrek nga ayop, si kam gayam. Imbayak talag dagiti gamit ko. Anya? Agsina talangan. Okay. Ha? Day talangan ti isumbat mo kanya. Awan mo't maibagak. May mayat mo't lang no agsina talangan, tapno awanan parikot. Wala na. Umak mo't langan kan ka. Ay, uray siyak mo't Naumaak mo't iti ugalim. Aglisi ka nga rudang talag dagiti gamit ko. Dagiti kagawaam lang ti alama. Di mo iramraman dagiti binulod mo kanyak. Ay no,
Pag anok ko mga alahang dagiti gamit mo ngay. Palagiplaang, tama nga no takawan na kidi. Aywan gayam, sakbay apumanaw ka, ibatim ti tulbak ti balay nga adakan ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Edwin. Awan kami iti balo anubyak. Isungag subli akong diti balay nanang. Anya? Napagsaritaan mi nga agsina kami. Narigat ti biyag iti din na dahi balo nanang. Tapno amuyo lang. Talaga narigat no di mo ammo tar aramidam. Ay, di yung amin amo tinagdalanak nanang. Ure awan mga asawa no kas jemot lang. Nakabutbutenggan ti makidin na iti may sa abalo. Inaldaw ang maikumpara ka. Nakabut-buteng metlaeng ti makiasawa iti lalaki akasta ti kapanunutan na. Inaldaw nga agkonsumisyon ti asawa. Ninanang mag. No siya, maanusan ka, ta anak kakit nga rod. Ngem no sa bali a babae, pangaasim ta aramidang kumamet ti may parbang. Sikamot gayam day talo siya. Sa dino tinaggapwam. At dala na pan ko ginatang kapsat. Kumusta ka mo tan? Nasaya at latamad. Ni Madel nga ay. At ay di balay da. Busy ti garden na. Ni Edwin. At dayjay balay. Diyak amaw no anya mo ti plano dayjay para itibiyag na. Kasla di na amutar aramidan na. Day tati ka na yun na pagpupudutan ni Madel, kapsat. Nagadok ti istorya na may papankin Edwin nga anak mo. No daduma, kaslay sukanumot ang tinanang ni Edwin nga anak mo. Ay, amuman pa'y iti dayjay a tao. Ipagarop na siguro akat maanusan ni Madel ti kasjay nga ugali na. Di na panunutan asaan ani Madel ti inana. Sayang nga raw. Ay, awan maaramidan tayo no sandang agkalaan. Madimo lang no ipilpilit tayo. Tama nga no dangranda ti tunggal maysa. Ad-addan ngagparikot tayo. Amom si ka Edwin, talagang awan manak na mo. Apay mo na nanang. Husto tinaybagakan ka. Pinagbalin mo magayam ananang ni Madel, iso ana umakan ka. Ay nawaw, nagpulong da abalo kada kayo nanang. Saan? Ni tatang na tinakasarita. Anya? Awan makaanos iti lalaki ababaw nang wano ina ti panagkita na iti partner na. At da nanang, di kay masayangan iti da abalo. Tas ang lang nga iso ti babae iti lubong. No adda, di nakaasawa ka kuma, ang amawan mo. Kanayon da ka nga isina dagiti makarelasyon mo. Balo man ken saan, no kasta asadot ka, ay awan lat ang mukon, Edwin. Ay, nawaw! No amo mga adapagkurkurangam, ipangag mo ti pa magbagadag iti dadakkel mo. Laglagi pa nga iti may sa relasyon, masapul nga da plano kan nagagat kayo adwa. Tano sadot ti maysa, ang mga nuday tapay ti mangdadaal iti relasyon kan masakbayan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agabrod mo gayam ni baka mo, Leonard. Asino tinakalamagan nyo ti dayta nanang? Isumot na ibaga ni abalayan dudong kanyak.
Pudno ka day. Una lang, agabrudan ni bakit ka. Ay nawaw. Apay nga agabrod. Asino ngayon ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Adak mo't na lang. Siya akong ti makamu ka dagiti ubeng ta ni Almira tagtrabaho. Ay nawaw. Baliktad ka mag. Sika kumati nagabrod Sika nga rod ti lalaki. Lagi di kayo tagabrod na lang. Ni Almira latan Sika ti lalaki. Ngam kastapay lang ti kapanunutam. Kabailan ni Almira day tananang. Lukayat na tagabrod, saan ko alapdan? Siguraduan na lang nga day pauit na sustento dagiti anak na. Na, di ka mabaeng iti kastangar aramidam. May sakilo man a mantika, Marivina. Day talaang, Mare. Wen, Mare. Mangigisaak man itinatang. Wen, Mare. Ay, kaano nga minan ti flight mo, Mare? Intun umay alawasen, Mare. Dandanimot gaya man. Wen nga road, nagpartak ti panaglabas ti aldaw, Mare. No, ape nga min asaan anila kay mo ti pagabrodem, Mare. Isumot ti lalaki. Ay nawaw, dayjay pay ti ko na, Mare. Di na kayat ti agtrabaho dayjay. Ay, nagpamilya pa ilaang no di na kayat ti ang trabaho. Naku nampay, no sa anak nga agsakripisyo, awan agbisin ti pamilya mi. Si kamatan ti makaamo kadagiti ubing lakay. Wen, bakit? Kitaam taam mga numaliwayam ida. Ay nawaw, amok na niya tirumbang aramida. Sana masapul nga ibagam amin. Ulitek taam mga numalipatam manan. Uray di mo ibaga, aramida klat bakit? Anyat panagkitam kanyak aya, awan amuna. Kasano, katkasla di mo amo ti araramidam. Manmanula ang agunay ka dito'y balay. Aging pakikakitin, tapno di ka maladaw iti flight mo. Asikaswam ana imbag dagiti ubing, naawatam. Uwing kunak lang arod. At daladakas ang mapasamak kadakwada, makita matalaga. Tasirmunan nakpailaang ngamin. Apay nga tala ngay mawag ka si Kalmira? Wan atay tala ang anawaya anak, apay ka di aya. Ay nawaw, di mo't imbagakin ka na ibusan ti kwarta nga inpawit mo. Di mo nabasa ti tiks ko aya. Naibus adagos. Wen, awanin na bati. Agtipid ka mo ngamin Manulang mo di impawit mo ay. Mangipawit kang tumanan Saan anala ka ti trabaho dito Isung agtipid kayo dita. Awan imbaga ka nalaka ti trabahom dita. Ti kanyak lang, kadi mo liwayan ti mangipawit iti sustento dagiti anak mo. Ay, rupat kwarta talaga. Sa anak arupat kwarta, tapno ibagakin ka, para ka dagiti anak mo ti kwarta daw dawatek. Da kayo pa'y man ti mga awir ka dagiti apuyo nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Awan mo trabahom kang. Alamot tan ananang, italaang mo't manan. At ang amin napatig alakad mi kini pare Simeon. Bisyo manan. Basta dalakad mi, di yung salud-sudan o salino. Di ka di mabain iti katugangam iti kastangar aramidam Anya kung matipagbain nanang, awan madakas ng aramidat. Mabambanog ni bakit mao ngagtrab-trabaho ije ballasyo tao. Kitsika, day talaang agpaliwaweng tar aramidam, day tabisyom ti in-into narum. Saan mo't nanang, da kayo kidi mo't. Day ta ka di ti makagapaw, no apay a pinagabrod mo ni bakit mao, tapno nawaya ka mga ramid iti kay kayat mao. Nakababain man ti kasta, Leonard. Naimbagal daw mo, Marivina. Siga magayam, pari Leonard. At dala akong maarak. Arak manan? Ay nawa, awan pagdanagam, tabayadak ti arak nga laag. Saan ko nga utangin? Imbes nga igatang mo iti si daan dagiti ubeng, igatang mo kit din iti arak. Italaang may. Kano masansan mo ti panagin inom yo. Pinanawam sa manin dagiti ubeng ije balay yo. At daday tayo ni nanang. Awan pagdanagam, Mare. Ta safe and sound dagiti anak mo iti bunyag. Una yun ti kasta, pari Leonard. Di ka makonsensya iti kastangar aramidam. Apay ko mamakonsensya, katawan mo't balbad ka katao.
Mabambanog ni Mari Almira ijay abroad. Katsi ka, relax ka laang. Sarmot Siyak mo't yung mga sa asikaso ka dagiti anak may. Kano ka na yun nga ipaaw-awir mo kin ni Nana Silvia? Nagadulakid ding ibagbaga mo. Saan ako nagumatang iti arak? Makapadismaya ka mo't. Naimbagngal daw mo, abalayan Silvia. Kastamot kan ka, abalayan dudong. Nagkapuwak di tabalay da Almira ken Leonard. Ngamawan mo ti tao ijay. Sarong karak kumadagiti aputa. At dada dito'y balay, abalayan. Nakaturog da. No kasta, sikat yung mga awir kadakwada? Woy, nabalayan. Diyak amo no sa di numanin tinapanan tinalaing nga amada. Anya nga ron ter aramide ni Leonard no kasta? Agpalpaliwawang Di na mo nga rod kayat tag trabaho. No adda may bagakan kwa na, ka di na mo't ipangag. Anya? Ay awan baba inday di atao abalayan. Iso ti lalaki, ngam kaslaawan mo't arapaap na para iti pamilya na. Nagrigatin ayati kasta. Naku nampay. Ay, siyak ti mabain iti anak mo. No saan laan nagagat ni Almira aputot mo, ay talaga nga agbising ti pamilyada. Nakasaritak na balayan Silvia, idi na minsan nga aldaw anak ko. Kat, Kontrolin ti pauit mo akwarta kinlakay mo. Ngamen, saan namot nga aramidan ti pagribangan na ditaon? ay nawaw. Anyat kayat yu asawan, tatang? Saan nga iso ti mga sa asikaso kadagiti anak yaw? Anya? Dahil tatipod na. Ni abalayan Silvia mo't gayam ti mga awil kadagiti anak yaw. Ay nawaw. Talaga nga awanan bain mo't day di alalaki. Pudno gayam ti dandalon da kanyak. Kunak ano chismis laang iso ang nagululi makak. Agsagana day di Leonard. Ikami ti pagnakman na anak ko. Marmarwam ti kasya klase ti lalaki. Di na kaya tagtrabaho. Papakpakan lang magayam kang ka. Apay aya atex ka atex si ka Leonard. Kasanumot ngamin. Kurang timpawit mo akwarta. Kasano akurang? Amumot anangin ti magagatang ita. Ay kat ano sam ano anya ti adda. I-budget mo nga men. Ay unay kan Almira. Isungarot a pinalubusan ka nga agabrod. No kayat mo, di agabrod ka mat. Di ka makaawat mo. Saan ang mabaling nga agabrod tatwa? Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Oho, no agsasao ka dita. Kaslaas asikaswam dagiti ubing. Anyat kaya't mo asawan. No manutimpaw it ko, iso ti anusam. Saan kat atariklamom tinang nang runa. Agyaman kakit di taadapay lang may pawpaw it ko kang ka. Talaga nga awan manak na mo, Leonard. Apay manin nanang. Di ka di kayat nga asikaswan dagiti apuyaw. Agsapol ka nga rudon iti trabaho. Tasya kun ti mga awer kadakwada. Awan mo't nga rod mayat apagtrabahuan dito lugar tayo. Ay na, pangaasim man tagbain ka mo. Sino ko matipagbayinak na na? Mabambanog ni bakit mo ijay abroad. Katsi ka, ay na po, maya tibiyag mo ditoy. Desisyon Almira ti agabrodan niya. Sinuportarak lang ti arapaap na. Nagabrod tadi mo ngamin aramidan ti pagrebengam kas padre di pamilya. Tiyak man gaya mo ti kamali. No saan nagabrod ni Almira? Ayawan latam mo, Leonard. Talaga nga agbisin ti pamilyayo, tasadot ka mo launay. Diwan lang. Ni Almira tinagagat. Siya akong tisado. Adda kayat ko amaamuan, iso nga inawagan ka, Marivina. Anya ti kayat mo amaamuan, Mare? Pudno ka diti idandanon da adamag maipapan iti asawak, Mare? No may papanday ta iti bisyo ti asawam, kanhayahay abiyag na ditoy. Pudno, Mare. Anya? Ti bisyo na ti papapanan ti ipawpaw it mo akwarta, Mare. Agraraman alalaki. Isumit lang ti may sa apakasikuran ni Nana Silvia. Kasano mga min, itulod na dagiti anak yu iti ayan ni Nanang na. Intun kwan, mapan makiin inom. Ay, talaga day di atao Urayan na amalpas ti kontrata. Isulatan ti ibaon mo agtrabaho, Mare. Isumit ti lalaki. Kundi na mo lang asikasun dagiti anak yu. Kasta nga agpaiso ti aramidak, Mare. Para makita
Almira, Apay anak lahat ka nakakita kanyak. di mo matimbag nga gawid kagaya may tabakit. Wan ata kaya't kayo asorpresaan. Dagiti ubingay. Ay, kuha bakit? Di, Ayan dagiti ubing ko nak. dadaytayan ni nanang. No kasta. Impaawir mo manan kinanang. San mo't siguro adakes, tapo na mo't lagi dyan? Nalaing ka magaya man niya. Tapno makapagbanding damot laang, bakit? Makapagbanding mat nga ibagbagam. Kat isumot bakit? Amok impaaw-awir mo dagiti ubing kinanang tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Talaga asadot ka nga asawa. Awan pa'y sir-serbim mo't. Mari Almira? Siyak nga ron, Mare. Ay nawaw, kaano pa ang nagawid ka, Mare? Idi na minsan nga aldaw laang, Mare. Kat ay na. Talaga ang makapaburak iti dara day J. Leonard, Mare. Anya man hindi naramid nila kay mo, Mare. Nagapa kami, Anya? Kasanumo ngamin, Mare. Nadanunak ang nakailad ije balay idi nagawidak. Sakat nakarugrugit ti balay. Talagang awan sir-serbina, Mare. Kaano ngagsubli kay Jabrut aya? Awanan, saan akon nga abroad. Anya? Si kamot tanti ag trabaho, Ning, sayang mo't Si ti lalaki. Ipadas mo mati ag trabaho tapno adamot serbim, Saan kat aday ta bisyo kun barkada ti ininto na raw. Grabe ka mo't ngagsasao. Apay nga agsakit tinakam mo tunggal ibagak nga awan ti serbim. Kat pudno mo't. Kita man ti kastangar aramidam. Panagkunam ka de, kat aramid day ta ti ulidan nga asawa. Nanang, dituyak pa ilaang man balayaw. Na, saan ama balay nga gistambay ka dito'y balay, Leonard? Napudot nga ron ti ulo ni bakit ko kanyak nanang. Ay kabasol mo lang nga. Hinaw, Di mo nga min aramidon ti pagrebengam kas padre di pamilya. Iso aday ta, pagpupudutan na ka ni bakit mo? Nasayat man nga ron, di kasi nga isaw-sawang nananang. Isi-isiin naktupay ni bakit ko. Apay ngagsakit tinakam mo, nupod-numot ti bagbagana. Agtrabaho ka mo ngamin para iti pamilyam, tapno di na ibaga nga wan serserbim nga asawa. Nanang, Saan amabalin ani bakit mo tinamnamaam? Saan ka mo't abaldado ka? nilakay mo ngay. Awan dito'y balay, tatang. Hinaw, sa dino tinaparan na. Nagapa kayo manang? Nagapa kami talaga. Na yan. Kasano, kat di na amo ti aramidin na, tatang. Awan sir-serbina. Nakababain ka na kita karubayo. Amuda mo lang ti mapaspasamak, tatang. Ti panagrik tupay, kat kaslaak single mom. Kita am ti langak, tatang. Aglang nga akon agurang iti katatrabaho. Anya ginadamag ko, Mare? Nag-apply ka numutin nila kay mo. Uwan, Mare. Isumot lang ti imbaga ni nanang kanya. Nasaya at matnog trabahon. Wala, nasakit ka no tinakam na, idi imbagak nga awan sir-serbina. Nasakit nga agpaiso ti mabagaan iti kasta, Mare. Napunwanak mo ngaminan, Mare. Sa bagay, di ka mababalaw, Mare. Tanukit kita agkat pudnumot. Awan serserbi ti asawam. Barang agnakamatan ani Leonard. Saan mo't amabalin asi ka ababa itinamnamaan na mga ramid iti amin? Naku nampay, Mare. Isu ti lalaki. Isu ko mati mangi daulo, kan mangi takder iti pamilyami. Kumusta ti trabaho nga inaplayam? Good news, nanang. Naawat akmat lang. Ay nasaya at ano kasta? Sigurado ang maragsakan ni bakit mo? Nga ta? Una tadamot laangan sirbaim. Ninanang mo. Kasta ti maiparbeng nga aramidem. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo ipasakan bakit mo ti responsibilidad mo kas padre di pamilya. Numalak ti mo na sweldok. Agawid ako ni Jabalay, nanang. Una, aramidem ti pagrebengam. Iti kasta, di na kaisi-isian ni bakit mo, kat irespeto na ka. Sikat imang budget iti kwartak, bakit? Ay nawaw, nangalaan mo't iti kwartam. Nagsweldo kami, bakit? Ha? Manipo dita. Santayon nga agparikot iti kwarta.
Tagtrabaho akon bakit? Pasensya ka na. No nagbalinak asakit ti ulom iti kalabas. Ikarit, agbalbaliw akon bakit? Ay, nawaw! No ka ba alampay ti agtrabaho ken agagat ka. Di ka agsadot-sadot. Nang runapay no sika ti padre di pamilya. Laglagi pam nga adda pamilyam amang namnamaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.